Oi, lagi makan tuh. Ngapa meron rokok-rokokmu? Rokku baku, lamota dek kamain makku. Lantai banginya. Asami deh. Nanu patasa si kuntu barang-barangmu. Ngapain anu janang si kuntu giok-giokku. Inak telampa mangeboya kasanangan. Nenek punakan mainku, tena mo nakutahan ko sa ring. Sa lapalapana, allo bangi tena misay kanapa eromu. Kuis sendi, kadang lanteng banginya. Rok penerapu kepayabo. Rokku baku, mana narapu apa ya bo katau tonji. Kita nonton kuning pawakan nanya. Sungguh, silakan mentoni sungguh. Hanya pelajaran mengiri kau sungguh. Mantauin mak kau. Susah, namun itu. Sana moro-morona. Lah lampa. Nanu patasa si kontu barang-barangmu. Ngapain anu janangi? Nan janang itu. Kuntu giok-giokku. Inak kelampa mangeboya kasanangan. Jadi, punya kamu jauh sana mau ketemu. Apa lah kesanangi punakaman tu si Pak? Tadi kangen ngambo tereka. Iya, nak pular ko patrolin jauh. Darah ko. Patroli apa salah kak? Salah ko ya. Ang tambangi. Napakin ko pa ni sungguh.